Mbalo dziko sumbedzisa uri ubva kha kotara ya u fhedzisela mahola tshivhalo tsha vhathu vha songo tholiwaho tsho vha tsha phesenthe dza 45. Izwo zwo sia zwi tshi khou amba uri vhathu vha sa shumiho ndi vha milioni dza sumbe khoma ṱahe. The trickle down economics of the neoliberal economists who are currently advising government to follow various steps are not really working, because the economic growth is not growing or is not contributing equally to the number of employment in that particular sector. Muḓivhi wa zwa u vhulunga masheleni Vho Capital vha ri ndi zwa ndeme uri vhadzulapo vha limuwe zwa uri ngeno yo kotara tshivhalo tsha vhathu vha sa shumiho tsho vhonala tshi tshinga tshi khou khwinifhadzea. The number of employed persons actually increased by 262,000 from the third quarter. However, due to a bigger increase in the labor force, so i.e. more people are willing to work or return to work, the unemployment rate actually climbed from 34.9% in Q3 to 35.3% in the fourth quarter. Hu khou dovha hafhu ha ṱahiswa uri tshivhalo tshi re nṱhesa tsha vhadzulapo vha sa shumiho ndi tsha vhafumakadzi vha vharema nga phesenthe dza 42.4.